edliwa ngani Mahleke ofisini Tata Bathini ma-oledi mina lapha ngisela mlilo sokuthi kumele sihambe mayike yama isela mlilo gogo manje ngifuna ukukubuza ibala lokugcina sihambe bekusupport abantu bengahambi yantsho phela right mana khona lapho ngasuki ngifuna ungitshele ma-oledi why kwathiwa kulo umfushwa lapho kudla mina imali elithi mfushwa nelesikhiwa Yavela ngaphi gogo? amakhiwa babesithi bona it's for future uyayizwa kuhle it's for ani it's for future abantu abamnyama behlula libala lesikhiwa baba besithi umfushwa uyafanana kathesi umuntu ethena ngike babhalazi Ibhabhalazi ma-oledi likhona. hayi lalela mina Right? amakhiwa babevamise ukuthi bona ibhabhalazi Not ibhabhalazi. hayi khona bhabhalazi Umuntu abele ibhabhalazi. umuntu wehlula ngubhabhalazi Wathi ibhabhalazi. ibhobhojani spanela ungayikhangela ibhaliwe Bob Jones Spangler Ayikona ibhabhalazi. abantu behlula nguBob Jones Spangler lo Wathi ibhabhalazi. bathi Bobojani Spangler elokugcina Right? amakula wawusithi ungathenga bakunika isiwiti Ehe. bese besithi this one is paid by the seller Abantu bathi ibhasela. hayi abadala ungabalalela kahle bathi bhasela Right? uyayizwa kuhle So akulento okuthiwa bazama ukuthi bhayisela uyangizwa nginje mina ngayisebenza esibhedlela Right? umkhiwa Lokishi. inombolo kitchen ibala leli lasuka lapha Right? umkhiwa mina ngangingunesi Ehe. athutsha athi Lisbeth where are you Come here. ithi me I'm here my boss Right? athi you take this one rap at the number location Wathi inombolo lokishi. hayi khona nombolo kitchen Akulento okuthiwa inombolo lokishi. Mina ngisela mayibo. uthi othakatha yomba